Kublai pi bara. Mentangan peri hapi ya ke Byndi ha ke balaset ya Paulus BAKHUID shua ba on Khrai Khlieh iu. Kani ke patok ke don hapo jong ke ke yeng mani ke tengka Santa Maria Scala Coeli. Bamut ke Maria BAKHUID jong ke jingking pening. Haburung hapo jong kene ke yeng mani. Don ke mau kendon ke bailam. Syakwe pat ke kamera ha ke balaset Byndi ya Paulus BAKHUID shua ba on yelam iu. Syakwe pat ke Jaka pan Khrai Khlieh iu. Ya kene ke yeng mani lateru halor jong ki relics jong u rangba sipai Roman bagarteng u Zeno BAKHUID berkumba 10,000 tam ki sipai jong u kibala sepeniap ha u Patsha Diocletian ha usnan ars pa kendai. Cell like this, no? Very, very close up, no free movement, and everything used to be here. Anda habang lami nagani ke yeng mane hagabala set ya Paulus BAKHUID. Ngani lami pi syakoi pat ke yeng mane hagabala Khrai Khlieh iu. Believed to be the same steps that he walked. This area is So it's kept preserved like that, no? So the same stones found all the paths that he walked and taken to the place of his martyrdom. Shawan poch kene ke yeng mane kadon kalenti hagaba kimau balasyang hagata kalenti kidei kibanadu kata kapor ke Paulus BAKHUID uyaj sya kata ka Jaka ba unyap martir. Menta ngilapoi hapo jong kene ke yeng mane ke bagarteng ke yeng mane jong Paulus BAKHUID jong kilai polio. Mane tre fontane. Ngipoi hakapor bagamas BAKHUID ka dang susdang. Hang ni piyoi yakini kilai polio wala shna karpang. Hi menta yakini Khlieh jong Paulus BAKHUID hakabala o ashrong. Kani kede kabenta kabalai hagba Khlieh jugu kanti lai sen lai wat ndah bala Khrai Khlieh yo kabenta kabanengkong bakabaar kamla bapadi namar kamas BAKHUID kadang ya chakamat pinmi isu ya kita ki polio namar ba house nen kakandai sanpo la shemba kene ko kabami na kane nakini ki lai polio ilong gi bajungut bat kimlong babit satya baki breu kin penun kam hagabadi namar kata lakhang no yakini ki polio nang ne menta ngani lam epi sya ka Saint Paul's Basilica kebetulan cejngai nak ni ke Jaka hakabala tet ya Paulus BAKHUID hadin ke syak peniap martir jugu boleh pi baro menta walam epi sya ka ni ka Basilica jung Paulus BAKHUID hakabala tet yu anda haba yu la peniap martir harum kani ka Jaka kedul cejngai nak rom mencang inon hakanika Saint Paul's Basilica sebar jongka City Rome hakanika Jaka ngindrung mengimpet ya ka Jaka tep ya Paulus BAKHUID Sanctus,
mar persya jona kedon kajintep jong Paulus bakhut but halo jong kani kajintep ladon kenjri ya ki belate lakhom ya Paulus bakhut hagapor bausha sat Byndi but halo jong kajintep don ka duan kebalasna kerpang haga bakiling do kinyamas